Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba wuje umugisha aho muherereye hose, yaba abari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, yambo abari ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, turabasuhuje tubifurije mu by'ukuri ibihe byiza, ndetse no muri iyi minsi ikomeye ku banyarwanda bose muri rusange, aho bari mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse turabasuhuje kandi tubahaye ikaze twihanganisha imiryango yabuze ababo muri ibi bihe byo mu myaka ya 1994. Nshuti bavandimwe, turabana namwe muri byinshi bikomeje kugenda bivugwa ni ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, niho tugomba kugenda tuza twibanda kugira ngo tubabwire ngo bihagaze bite. Mu ngingo zacu turaza kugaruka ku mugabo bita Agathon Rwasa warikoroje cyane, biravuga yuko we na Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yuko amatora arimo aragenda asatira kuba aba bagabo mu by'ukuri bongeye kugarukaho mu itangazamakuru batari kuvugaho rumwe. Byinshi mu byo batumvikanaho, uyu Agathon Rwasa mu by'ukuri ntago yumva mu buryo ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri izi saha zaba zitangiye kugaragara. Ibintu bikaba bikomeje kugenda bihinduka hariya ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu nzego zose, yaba inzego za politike, mu gisirikare, ndetse no mu ishyaka riri ku butegetsi hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ari ryo shyaka rya CNDD-FDD. Ubwo ayo makimbirane akomeye cyane ari hagati ya Agathon Rwasa ndetse na Son Excellence Evariste Ndayishimiye, mu by'ukuri turaza kugenda tuyagarukaho nyuma y'uko kandi mu by'ukuri uyu mugabo ngo ni Agathon Rwasa, ndetse yakomeje kugenda agaruka mu madosiye akomeye cyane yuko ari umwe mu bashinze ishyaka cyangwa se umutwe witwara gisirikare wa FNL. Mu by'ukuri bigaragara yuko mu bihe bitandukanye ukomeje kugenda mu by'ukuri ugaragaza yuko ushaka guhangana n'igisirikare cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba rero andi makuru y'ibyihishe inyuma, ni raporo zamaze kugenda zigaragaza impamvu ikomeye cyane Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi atarimo aragaragara, by'umwihariko mu bufatanye bukomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko mu by'ukuri haba harabayeho kugira ibyo batumvikanaho, ariko nanone turaza kugenda tureba Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri ibyo akomeje kugenda mu by'ukuri agaragaza muri raporo ndetse n'amadosiye atandukanye, by'umwihariko ku bitero bikomeye cyane ndetse n'iturika rihambaye riherutse kubera hariya i Musaga, hariya mu gisagara cya Bujumbura. Byinshi byamaze kugenda bimenyekana. Twababwiye ku kijyanye n'abasirikare benshi batawe muri yombi kubera gukora enquete zitandukanye kugira ngo bamenye ngo ise ninde waba wihishe inyuma y'ibi byose birimo biragenda biba. Ubwo turaza kugenda tubabwira ibyo ari byo, tubabwire yuko mu by'ukuri mu basirikare b'iki gihugu cy'u Burundi hari abashobora kuza gusimburwa by'ikitaraganya. Bamwe mu bashyirwa mu majwi harimo uyu mugabo mu by'ukuri General de Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, ndetse n'umugabo bita mu by'ukuri ngira ngo yitwa Silas Ntigurirwa, afite ipeti rya Brigadier General. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, tuza kugaruka mu ishyaka riri ku butegetsi nanone turebe yuko hari amakimbirane akomeye cyane ngari hagati y'abadede, bikaba bigereje izi saha hataragaragazwa mu by'ukuri ngo ninde uzaserukira iri shyaka riri ku butegetsi. Ubundi ubusanzwe byajyaga kugera igihe nk'iki ngiki ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi haramaze gusohoka mu by'ukuri raporo ndetse zigaragaza ugomba guserukira ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD, ariko haracyarimo ingingimira zikomeye cyane. Bamwe baravuga bati umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye agomba guhabwa umwanya akongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Abandi bakavuga bati niba tutarabonye twarasibye, ubwo ibyo yatugejejeho nibyo, dukeneye amavugurura n'impinduka zigiye zitandukanye. Ibi rero birashingirwa ku bikomeje kugenda bigaragara bivuga yuko abari hafi y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi babizi neza 100% yuko mu by'ukuri aziyamamaza nk'umukandida perezida, kabone n'ubwo ishyaka ritamutora, ariko we yamaze kwisetingamo yuko agomba kongera guhabwa icyizere n'abarundi, nk'uko bakunda kumwita ngo ni Sebarundi. Uyu Sebarundi rero biravugwa yuko yaba mu ishyaka riri ku butegetsi, yaba mu gisirikare, yaba parti politike zitavuga rumwe n'abadede, hose ngo harimo ubugambanyi. Ubwo turebye muri parti politike turareba umugabo bita Agathon Rwasa, ubu nawe yarikoroje, yabongeye kugaruka mu bitangazamakuru we na Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu by'ukuri ubwo uyu mugabo Agathon Rwasa ashinza Perezida Neva gutuma igisirikare gicike intege kikanacika imbaraga ku buryo kitabasha guhangana n'ibikomeye, cyangwa se ku buryo batabasha kuba abasirikare baba bafite ubumenyi bwo kuba batunganya ibikoresho bya gisirikare bakamenya n'uburyo babifata neza. Ibyo rero ni bimwe
Agathon Rwasa akomeza kugenda ashinza umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ati byumvikana bite uburyo intwaro z'igihugu zaguzwe mu misoro y'abaturage mu by'ukuri zigasenywa zitarashwe ngo ni uburangare buke bw'abasirikare. Ibyo rero bikagaragaza yuko mu by'ukuri ubundi ngiyo bakunda kuvuga ngo zitukwamo nkuru, nta wundi muntu ugomba kubazwa ibi, niwe ugomba kuba rayabo, ariwe perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero iyo niyo ntambara ikomeye cyane yamaze kugenda isa naho izuka hagati y'uyu mugabo Agathon Rwasa ndetse na perezida Evariste Ndayishimiye. Kwa Mama Denis Bucumi Nkurunziza naho ibintu byabaye ibindi. Mama Denis Bucumi Nkurunziza murabizi neza yuko uyu nguyu mu bihe bitandukanye rwose yakomeje kugenda agaragaza yuko bita Keri Nkurunziza, uyu ni umuhungu w'umuhisi nyakwigendera Petero Nkurunziza wahoze ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ndetse akaba ari nawe perezida Evariste Ndayishimiye yabaye nkaho asimbura. Mama Denis Bucumi Nkurunziza arashaka mu by'ukuri yuko umuhungu we yiga igisirikare akaba yagira mu bushorishori bwacyo ndetse ngakazaha umurongo igisirikare cy'abadede. Amakuru rero kuberereye hafi y'uyu mutambukanye cyangwa se uyu mubyeyi bavuga yuko uwo bita Keri Nkurunziza ngo agomba kuzavamo umusirikare ukomeye cyane, ndetse ngo mu gihe abadede bamukorera shuwa bayikorera Mama Denis Bucumi Nkurunziza nibatore perezida Evariste Ndayishimiye, cyaba ari cyo gihe cyiza cyo kuzamuriramo Keri Nkurunziza, kubera yuko muri iyi minsi uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ayoboye mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaragaza yuko perezida Evariste Ndayishimiye atigeze yishimira izamuka mu ntera ndetse n'amaputi k'uyu muhungu wa nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ubwo rero Mama Denis Bucumi Nkurunziza we aravuga ati mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye atazaba ari umuperezida w'iki gihugu cy'u Burundi bizanyorohera kuba nakora ibishoboka byose nkafata ukuboko umuhungu wanjye mu gisirikare nkaba namugeza mu bushorishori akaba yakomeza mu by'ukuri igisirikare, akaba ngo yagira amavugurura akora mu gisirikare cy'u Burundi. Ariko nanone ibi ngibi nubwo uyu mugore wa nyakwigendera Petero Nkurunziza we abigaragaza, ntago uwo bita Angelina Ndayishimiye cyangwa se umugore wa Sebarundi we ntago abyumva habe na gatoya, kuko n'ikimenyimenyi hari amakuru avuga yuko umuhungu wa perezida Evariste Ndayishimiye yanze kujya mu gisirikare, ariko mu kwanga kujya mu gisirikare byababaje uyu mubyeyi cyangwa se uyu mudamu wa perezida Evariste Ndayishimiye, kubera yuko mu by'ukuri ngo nawe yifuza kuba yagira ingabo akaba yabyara umusirikare nk'uko se ari umusirikare, ndetse nk'uko na nyina nawe yabaye umusirikare mu myaka yo hambere muri revolution yabaye mu myaka za 1997 ara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Rero bigakomeza kugenda bigaragaza yuko aya makimbirane ari hagati y'izi ngo ebyiri, yaba kwa Denis Bucumi Nkurunziza ndetse no kwa Angelina Ndayishimiye. Ibi rero ni akaga kagomba guhoshwa, ni ibintu bigomba kuba byareberwa hafi bitarakomera, kubera yuko isaha n'isaha nabyo bishobora kuza kugenda biba ibindi. Hari amakuru avuga yuko rero uyu Lieutenant Keri Nkurunziza impamvu asa naho atagarukaho cyangwa se atazamurwa mu ntera ndetse n'amapeti mu gisirikare cy'u Burundi, hari amakuru avuga yuko ngo yaba avugana no bita General Niyombare. Murabizi neza yuko uyu Niyombara yakoranye na se mu buryo bukomeye cyane, ubwo nyakwigendera Petero Nkurunziza mu by'ukuri yakoranye n'aba bagabo barimo Adolphe Ndikumana, hakaba uyu mugabo aba bagabo ba Silas Nigurirwa, hakabamo aba bagabo uyu uri mu buhungiro ni General Niyombare, Godfrey Niyombare. Aba bose rero bivugwa yuko bagifite igihango gikomeye cyane ngo basigiwe na nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ubwo rero bikavuga yuko mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye atari burebere hafi, mu by'ukuri uwo bita Keri Nkurunziza ashobora kuza akuri korombeza we no bita mu by'ukuri uyu mugabo bita Godfrey Niyombare wakoze kudeta. Ibi rero bikagaragaza yuko yaba ikibazo kiri internal cyangwa se internal security y'u Burundi na external security hose bigaragara yuko harimo ibibazo bikomeye cyane, yaba mu ishyaka riri ku butegetsi imbere, yaba muri presidence, ntago abantu babyumvikanaho. Noneho nyuma y'iri turika rihambaye ryabaye ku Musaga muri zone Bubanza, ngira ngo aho ya ku Musaga ngira ngo ni muri Bujumbura, mu gisagara cya Bujumbura ari naho murwa mukuru w'ubucuruzi.
iri turika rero nyuma yo kuba mu by'ukuri ni bimwe mu byakomeje kugenda bitakariza amanota uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi bavuga bati uyu mugabo uburangara afite ntago ari uwo kuba yakizerwa ngo yongere kuba yabimburira cyangwa se yajya ku ruhembe rw'uburyo ngo yereke intumbero y'akazoza ka 2050 nk'uko abarundi bamaze kwihereza akazoza. Indi mpamvu kandi iri gutuma uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi atarimo arizerwa ni ikijyanye n'amasezerano bivugwa yuko mu ibanga rikomeye cyane yamaze kuyasinyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi neza ko mu minsi yashize Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragaye mu itangazamakuru ahereza cyangwa se arekura amakamyo menshi apakiye amabuye y'agaciro yerekezwa mu gihugu cy'Ubushinwa. Biravuga yuko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaciye ruhande zikajya kumvikana n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, bikavuga yuko zahabu, koruta ndetse na za wolfram n'andi mabuye menshi y'agaciro y'iki gihugu cy'u Burundi ngagomba kuba yagurishwa igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko mu by'ukuri ibi ngibi bikavuga yuko abarundi bo ubwabo ntago babyifuzaga, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umuyobozi cyangwa se uhagarariye sosiyete nyinshi zitandukanye yaba mu bucuruzi yaba hose, biravuga yuko rero yaje guca ruhinga akagirana amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu rero niyo igiye kugenda gucukura zahabu ndetse n'amabuye y'agaciro menshi agiye atandukanye yaje kugaragara hariya mu by'ukuri hariya ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi ibindi mu byo yagirizwa harimo kuba mu by'ukuri ngo uyu mugabo umutungo wa leta amaze kugwiza mu buryo bufadika. Hari amakuru avuga yuko rero uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo amaze kuzuza itaje ikomeye cyane hariya mu gisagara cya Bujumbura. Iyi ni inzu y'ubucuruzi mu by'ukuri bivugwa yuko ngo mu myaka nk'ibiri iri imbere iyi nzu igomba kuba yaramaze kugenda yuzura. Ubu rero iri mu bihe cyangwa se irimo irubakwa. Biravugwa yuko rero ari bimwe mu byo Perezida Evariste Ndayishimiye arimo arizigamira, ndetse binavuze yuko mu gihe atatorwa cyangwa se atagirirwa icyizere cyo kongera kurongora abarundi yahita yigira muri projet ze, yaba iby'amahoteli cyangwa se n'ubuhinzi nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda abigaragaza. Ariko nanone mu gisirikare rero nawe yabuze uburyo abigenza, kuko hari benshi bibaza bati ni gute abayobozi abaturage baregera umuyobozi ariwe mukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko hari amaraporo agaragaza yuko abayobozi barya ibiturire, barya za ruswa, nyamara n'ibimenyetso bihari bifatika bigaragaza yuko mu by'ukuri abo bayobozi baba barahohoteye abaturage, ariko ibibazo byagerwa kuri nyene icubahiro bikagaragara yuko mu by'ukuri ari umunyantege nkeya mu buryo bwo gufata ibyemezo. Ibyo rero ni bimwe mu bigaragaza yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye we ntago ngo izo karite azifite. Ni na mpamvu benshi mu mbonera kure ndetse n'abaturage b'abarundi by'umwihariko abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD bavuga bati umugabo tuzi neza washaririye, umugabo tuzi neza yuko ibyo yabidukorera nta doubtful cyangwa se nta kubishidikanyaho, ni umugabo bita Reverien Ndikuriyo. Ndikuriyo rero nawe akaba afite ihurizo rikomeye cyane. Icyambere ni yasiga Perezida Evariste Ndayishimiye bahita bavuga yuko mu by'ukuri ari ubugambanyi, ni nawe kesi ikomeye cyane uyu Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yamwubikaho. Ndikuriyo kandi mu bushake bwe abamuri hafi babona yuko mu by'ukuri ndetse anagaragaza yuko mu by'ukuri yifuza kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi akaba yagiha intumbero nk'uko n'ubundi aba bagabo babyumvikanye yuko Perezida Evariste Ndayishimiye, Petero Nkurunziza, Reverien Ndikuriyo, abagabo barimo baratuza, abagabo barimo banda kugarika, abagabo barimo ba Sirasi Ntigurirwa, abagabo barimo ba Diomede Ndegeya. Aba ni abasirikare bakomeye cyane mu by'ukuri barwanye mu myaka yo hambere, ndetse bivuga yuko ngari nabo bafashe cyangwa se bahaye iki gihugu uyu murongo kiri kugenderaho. Abo bose rero mu byo bumvikanye ngo hari harimo no gusimburana neza ku butegetsi, uvuyeho agasigira undi. Ubu rero Ndikuriyo we yamaze kwiyakira nkaho agomba gukorera mu ngata mugenzi we ari we Perezida Evariste Ndayishimiye. Reka dusoreze hano rero ingingo z'amakuru twabateguriye. Nyamuneka tubabwire yuko amakuru yacu arakagaruka, ariko tukiri aho ngaho mudukandire subscribe, mudukandire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeza kugenda bibanezeza aho